Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, izosiplatha Centris loyo. Ngithunyele ngisesigugukhunga umphathi wakho. Uthi ngutshele ukuthi uyabonga ukuthi ube naye from 2016 umbambelele ibhizinisi ekuhleni nasekubini kukhona nalabe ingathi yawa khona kodwa awuzama umbalekele uyofuna lomnye umsebenzi. Uthi ngaphandle kwakho bengeke ifike la ifike khona le business. So ngaleti politi uthi angitokubonga, uthi uyabonga kakhulu your loyalty. Uyakuthanda kakhulu uqhubeke ube ngulo msebenzi lo nguyena lethembekile. Bathi happy belated birthday. Ngiyabonga ukuthi nami ngikhonile ukuhlala ngibe loyal because naye kimi uloyal. Ngiyabonga sesikhulu, ngibonga ungikhombisa uthando nakusile, not only kimi kuphela, kimi nebantwana, kimi nemndeni wami, sonke nje usikhombisa uthando nakusile. I pray every day ukuthi uNkulunkulu angacabangi namanje ukuthi because angeke ngikhone uku-imagine life yami angekho kimi. Ngiyabonga ngesensitive ukukhulisa, ukukhula, nomusa wakhe ukusivulela iminyango.